खुरुमजरी नॉर्थ विंडो टीवी संदोक्चरिबा न्यूज एनालिसिस में ताबीरिबा पुमनमपु अहानुमक्तदा तरामनोक्चरी ngasi imphal da phongkiba maruiba pauche singda kari karam maruiba headline sing yauribage habdu khana nainabagidamakta aikogi studios da lengshin dina laibire mingwena panjarabada oza sograpam bubol political analyst oza bo hamamakada north window gi maikeri taramnokchari oza tagacharoza oza ngasi gi analysis asi makha chathara poina ngasi gi koigi ahanba headline sing se anambada paper sing da oiribase koigi chief minister yumnang khemchana haidokiba wa ngakpagi firal mamai chungkhalakle manipur da hingada male mitai na kangpopi fauna khonglo palhodana chatpa hore ozamase haukiba koigi chahi lising ani kun ga hundoi gi me ahum dagi tholakiba maitai amasung kukiani gi irang asina maram oiraga national highway 2 imphal dimapur lambi da chatpa yadana leirambadu hojik leiriba state government asina lamdam asida ingtappa puraknabagi lokhalappa khongthang gi saruk ama oina ngarang akogi maitai singa namna taba imphal dagi guwahati yogadaba bus ani amasung imphal to dimapur fawbagi yogadabana winger manga punna kogi passenger cham ga kun manga kogi ayet apadamta yaudana chat khibagi pausu leire oja masida kogi chahi ongi matung dismana kogi changba yadaba communities tonga tonga community sing dismana changwa yaraga chatoka sin tongna rapo ja nganang gi khongcha se kamaina ga di reza alin yamaru oiba haiba tare pau haiba tare se phongjing na purakpa ahana makda notice window gi viewer sync kai kumna ba thamjari aduga lirin pukhalai ba kana si yamna maru oiba haiba tare chief minister namakna honadana ngasai ki national highway 2 imphal dimapur gi kana si koi resume tawbuduni sai ahungi matungda yamna nuaitaba thodok kaya thokhraba matungda ngarang dagi hariba imphal dimapur lambi si koi gi resume tawbugi koi minna ugre koi gi ms hana RTC gine MST haiba gi bus ani yauraga winger manga ko service toraga passenger sam kum manga am safe oina chakha yam nungai ba pauni masi thengla su thengna koi makha tana asigumlo ba kana journey asi koi kana chatha hangadabani masi gi damakta hojikti hoi kana ni anabasi phara abasu saigi mapung phana phabagi kana to koina udabanina section thorang infection thokdana ba adagi hena makatana amuk naija dana ba honabagi tangai phadaba medical care lobugumna hauji ngarang satkhiba pot asigi marakta akoigi adum contemporary haiba tare akoi singi oiba body kharana madu akoi yaningda phongdokpagi pausu dum yaure iko maram aduna karigumba satliba sida loina ba yannaraga satle furup kuntra tare ni pa leiminari ba siki apamba oire haira kanda yam nungaina akoi satpa phangbadu mak ki marumduda yaningdaba organization sing khara adum singi maruina cookie singi ko phongdokpa yawrakpanina digi han digi thoa layo violence ki nature magi mawung si yenga kanda adum akoida kanani akiba dudi adum leitaba natte maramaduna matang sida asiba nuaitaba thodo makha tana thohandana ba aduki mati kan section thorang lokhat paduna hena maru oi aduga hojikti koi satpa hau naba sem saba yare maramdi masina aduki mati manipur koi pochai gi maman tangkhal hanba hojik yam ka hena tanga bani pochai gi maman se maramaduna tuan ba ki leita laira mayam gi by lane chat kadauba khokadauba fly ngat da depend torma mayam dagi masina save tor kadu mayam si yeng kanda adubu sahi ahum chupna thajadabagi nuaitabagi akibagi masak amal lakba asida nauna horoiba anowa CM gi initiative makhada koi gi mayun chongliba pot asi koi gi nip pai batare magi mayon da salawna kakpa manbagi thodok haibase ya thol loidabani masi adum ngamgadabani maramdi asigumlaba miyamgi oiba apunba furup amatagi nata furup mayamgi oiba property then national highway si kanamtagi kananati maranati ko aduna no means akoi road haibatare no means akoi particular area community gi I mean to budi ngasai gi masidi kanamta na disturbance free oigadabani haibaduni aduna makata na sigum si akuna thondana bo honagadabani loina na
ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯒ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯍꯥꯟꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯆꯥꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 51ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯔꯥꯟ ꯆꯥꯅ ꯈꯨꯜꯂꯤꯡꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯥꯗꯕ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ हाईवे फतब थौदोक थोहनिंगबगी ओइबा इंटेंशन अपाम्बा थौदोक वाथोक अमुक हना कमिट तौरोइदबनी टेरोरिज्म की थौदोक तौरोइदबनी अखोइ पुना तुंगी सुरुन म्याम होनामिनसी हाइबो वफमसी थंगीको नमना चुम्बा वफम नेजान थंबीबा ओजा मसिदा मुलाक जबदा अखोइगी ngarang hangdokiba अखोइगी चटखिबा खोंचासिदा अखोइगी अमु KHRC ना मु कंडेम तौरकली मसिदा नमफुदा नेशनल हाईवे 2 से हंगदोकपा अदुगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नौना चना हनखिबासी डेमोक्रेसी बु करेमनबनी हाइना कोई ट्राइबल राइट्स खंगाउनबनी हाइना कुकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ना फुंदोरकली अदुगा अमरोमदा मियामना चिंगनबा लेतना चटपी हाइना सीएम दसु थमलकली हाइबा तारे वफम सिजा मसिदा मुलाक चनी बसे कोइगी हाईवे द सिक्योरिटी द योमनगा चटलिबा कोइगी चटपदा पीस अमसु नॉर्मलसी पुरक कनी हाइब पुरकले हाइब के दौरी ब्रा मसि प्रजा के ओइबा चौवांग अमसु लागली हाइबा तारे जा सरदांग कमाइना थमनी कोइना येंगदबसे कनो सिक्योरिटी कन असो सांग ओइगेरा मिनिस्टर ओइगेरा सीएम ओइगेरा नत्रगा यानी सिक्योरिटी गा चमिनबा हाइबसे कि आथ्रति सेफ ओइदे हाइबनी नत्रा अदुगी लैबाक सिंग अतै लैदना ओजादुगा अमुक सोना कंदम कंडेम तौरकली बसिगी होइने आइना हाइना सिक्योरिटी लैरसे हाइबसे इवन सीएम ओइगेरा एमएलए वगैरह अमो वगैरह आइजे सिक्योरिटी ने ngaga चली हाइसे सेइनगी आर्थदि आइजे सिक्योरिटी सिक्योर ओइदि हाइबनि सिक्योर ओइदि फ्री ओइदि हाइबनि अदुम कानुनी होय फैशन द तौबा मयाम तौबा यावरी अखोय अतोप चीफ मिनिस्टर कई अदुम इंडिया मरकता दिगी पृथ्वी के अतोप जगह द उग्रे फ्री स्को तौर इवन ऑस्ट्रेलिया द कनाडा द कनो सेकंड तोंग ऑफिस काबा अखोय प्राइम मिनिस्टर वो यावग्रे को अखोय सिगुम्बा कनो मयाम सी यंगाकांदा अखोइना वाहन थोक्सी असेंगबदु येंगदौनी मिगी लमद साइकल तोंगा प्राइम मिनिस्टर पगदो कनोनी माई ऑफिस काबगी कनो यावग्रिबनी अदुना सिल सिक्योरिटी ने योमगा सतपगी आथ्रदी सिक्योर ओइति हाबनी अदु तारगे अदु ओइ मागी सिक्योरिटी ओइदे यादबनी सिक्योरिटी फोर्सेस नैनेबको अदु हाईवे द मसी अमु थमिनेबा अदु हानगी मखादा ngसाइगी लिरिने लाइबो पॉइंट जिना आइना सुममांगना पनगिबदा ngसाइगी अतोपा ngसाइ KSA का हाइब्रो कनो अदुनगा फोंदोर इदो अदु लुमगा लैरि हाइबनी मरम कनो सिदा अखोइना ओलोइ शांति से अखोइना वारी सानाबा वखन कनो खन्न मतमदा आइगी लनाइगी ओइबा त खन मतम मालेम से कनो अखोइ गाता नतेदना मालेम से तोन तोन बा डेवलप कंट्री लैरि डेवलपिंग कंट्री लैरि अदु अंडर डेवलप कंट्रीज लैरि सिगी तोन तोन सिचुएशन मयाम सिगी पुल्लगा मालेम सेमिनी अदु अखोइदगी हेना चाखोक्रबा एडवांस होइग्रबा मयाम अमना सि थेंगनदना सखिबगी वारी मयाम दो अखोइ परावना तमगा अखोइ सिदे अप्लाई तौरकान अखोइना मदु कनोनी असंब लंबी तू चौखटपसे अखोइ फंगनब होनबदुनेबा अखोइ इथौदी मरम मदुना अखोइगी असेंब शांति सि थमगे हाइ तारगदि ngसाइगी शांति लेतबा हाइ कंट्राडिक्शन थोपनि नत्रा कंट्राडिक्शन थोइबसि मसि फहनगे हाइ तारगदि एटीट्यूड एंड बिहेवियर जि याम नैनगदौनी हाइबनि अदुना एटीट्यूड तुने उथुरइजे हुजिकि अतोप ग्रुपना नागी बिहेवियर जिना ngसाइ क्राइम तौब कोपना अदुना लैरिबा कनोनी कंट्राडिक्शन थोइबसिदा पार्टी नाका नाका लैगनी हौजिकना कनो खोइना इलीगल इमिग्रेंट्स इन कुकी कनो मयाम सिल्लोमदगी हाइजलकपा थ्रू 398 पोरस border फाउरगा लाक्सलकपजिनेना हाइरे मखोइगी असौबा कनोमा साफु मखा क्लास 3 इयर्स सिदा अखोइ थेंगनरगा लाए अदुम मसी अखोइ कन अनाबा खरा कुइना संगबा कन तौबा हाइबा कनोनी अदुगा लायेंबदी अखोइ जुमसु लायेंदुइनी सोइदना जुफानी को
ꯐꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯗꯁ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯎ ꯏꯁ ꯗꯤꯌꯔ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯗꯁ ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯎ ꯏꯁ ꯗꯤꯌꯔ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁ ꯂꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯈꯔ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯋꯥꯔꯛꯄꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯤꯁꯇꯨ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯗꯁ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯤꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕꯗꯨꯅꯕꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤ ꯀꯟꯚꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯤꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯔꯛꯄꯗ ꯐꯕ ꯍꯧꯕ ꯑꯄꯥꯕ ꯎꯟꯁꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯦꯒꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯦꯒꯥꯏꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯥꯝꯃ 15 ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯀꯥꯜꯂꯒ ꯆꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯨꯠ ꯀꯌꯥꯗꯅ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥꯗꯩꯅ ꯀꯌꯥꯐꯧꯁꯤ ꯃꯤ ꯇꯥꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯕꯅꯣ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯟꯖꯦꯁꯇꯦꯠ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯝ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯅꯨꯡꯒꯥꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯦꯞꯄꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯖꯔꯁ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯖꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ 100% ꯃꯤꯁꯇꯦꯛ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯀꯣ ꯆꯥꯝ 100% ꯈꯨꯐꯣꯡꯊꯣꯛꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤꯁꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯡꯈꯤꯕꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯅꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯟꯖꯥ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯗ ꯄꯥꯔꯄꯤꯇꯦꯇꯔꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯡ ꯗꯤꯌꯔ ꯍꯤꯅꯤꯌꯁ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁ ꯑꯟꯁꯤꯖꯤꯡꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ since May 3, 2023 aduga against all humanism, human rights ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯃꯥꯒ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯟꯁꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯊꯥꯏ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯖꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯆꯝ 6 ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ 14ꯗ ꯀꯣꯟꯁꯥꯈꯨꯜꯒꯤ ꯂꯩꯂꯣꯟ ꯕꯥꯏꯐꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ 6 ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯃꯤꯆꯝ 6 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ngarang asing naga pucham taruk akhoi Jenims Mirial sang da chamani shurakpagi nuaida phongdokpagi wafamda mahakna phongdok chairman akhoi konsakul ki chairman na phongdokibase democratic oiba khungjang da thausaraktrabadi thawai yaudraba hakchang sing akhoi gi lengak mapugi thongal da thamlagani habi wafam ma maza kamai thanbini aduni hojik mamangi duga adu mari leinei misam taruk leigida badunu michamani surakpa haibasida justice piba ngamdriba asina highway da nongma misam cham kumunga puraga kanoni pura shanti gi kano credit lobudi langani ko maram aduna kana adugi matung so ani amasu leigidrabani ko aduna sigumba mayamsi akoina handanabagi lambisi akoina government na tawbada yamna live potni haibani maramdi matamduda ngasai exchange of ngasai civilian populations yamning thijina pangthoki bani maruda daita lawba MLA kanu yam yaukri bani ko then ngasai kana kana na masigi kanuni crimes commit tori bano haibisu masak fazana khangi ba haiba tare magi kana kana singse madu thawoina kanuni akoi justice ma pidri base makoy phadok phadana khotana asai tawhun pa logi go mating tawraga makoy bu kana tawda ba haibase makhata na kana violence khoi thokhan na ba
kano hona bagi lambi adum lairi akiba mayama akoina pina bo hona base masidani akoina center gi oiba magi policy program mayam se since day one of conflict agi akoina yamna ba kano ni akoi maran sirga la ise maram di state has responsibility government has responsibility ni ikhang khang na poni hojiti yamna informed society ni sam na kano kasin ko ya da panglei leina ba mi mu natre furup sing se kwa khwai dagi leita lari imung ma phau masala lai su taman gani hai ba se koi khanga ga leira ba khunai ama kakni maram tu na yamna sip propaganda natra ga yamna sip policy program mayam se masi tawru do bani center na magi koi post overlook to hai ba tare koi gi akhusu leijari bani ko sai lising mari manga gi civilization pora akanda ikoi sauri jia gi oiba kana civilization represent tawra koi lai bani and a picture of so pick na neighboring states mayanga kano lady bani akoi ga chauba kano koi friendship and kano feuds mayama koi thoga madu lantheng naraga manipuri hi oiba kano se historically evolved torwa territorial integrity amoy established torni aduna bo isam chamna loction ba yada dana agreement na chingba state agreement instrument of accession merger agreement to me agreement mayam thau ta khri bani akoi na di namduna loction ki bani magi legal validity leite under national and international law gi matung ina bo koi 93 convention hairaga lakri bani siguma ma anna laiba poni na akoi gisu akoi dignity lai chai pro contract re ni pan se akoi no shina na akoi lemina ra kanda manipur se pilaba su ping na mina akoi laksaba ya ba na te ga na akoi di adum ba khara launa khona tawraga so akoi yellow puru mayam sing asidi manung da adum kanoni self criticism ni na adum khanjaba su lai ko aduna sigi mayam si yenga kanda ma kan moina su khara respect tawudabani haibani kano do akoi aduni akoi na yam toina alexander puru gi kano do para de he purei do malem joi tore ba alexander duna pikraba laiba puru ningthau du mai thi fi ra kanda kari pa mi hangwadan ningthau nga sen nga tani ningthau ama da pi ba bevhar do adu pa mi hairu badagi alexander jo yam impress tawgi badagi puru du pikraba su pikna ma gi matik mathong na du yenga kanda marup boye si haina marup Narakanda, Maki Lebak to Hanjelaga Panki, Wari Duni. Aduna Manipur picture of Su Atopa, Manipurga, Sawa Manava, Manipuri, and a Pikpa, Mating Liver Maliam, the Lebak Sami, the lady Havani. If adu Maliam da Manipur Sawa Manava, Manipuri population lagi, Hantabu or Manabu or Manipuri picture of or Lebak Saman, Mating Lena, Maliam, like my say Hingbungam, Kadogi, Manipuri, Hingbungam, Modorina, Hibaduna, I quit the Lejaba, I quit Wakan Tona Niko. Maduna Haujishu, no power can break Manipur, aduga no kind of power can break the civilization of Manipuris of not less than 34, 5, 6 communities. See a quay so Kanunico. Ishabudi, Adum Lotoki, Hatki, physically, and the Ipai pushing 30 lags of Tauri, call you my Amsing Sida. My TP Kivi British Tunaco, the Ponagi spirit Manington, Magitangan, generating beauty Kenaziki, Adugi Akanomaya, Nung the lady ba, Mikapo, Ning the Bagi, Minai winning the Bagiko, Wakaluna to the Kanamatan Madu Aquida, Namtabungam Moy Havanida, Madu Adum Maruso, Laser Kunai, and a hing Mating Liver Kunai, High say, Masi Mutanaba Langarapani, the Gakuina, Masi Kanaba Lanavani, Maramaduna, Equina. Anogi pointa la akanda ikoina yari makai behavior ni attitude se sense tawr akanda makhatana even chin cookie gi leiriba akoi gi saruk sisu akoi gi imron kairo naraga saili sang sina lakpani akoi khangi and then maruina amuka hena amuksu kabu velina manipuri oiringai desu amuka hena sunaksin naraga lakpani akoi khangi aduga adu hariba se 1951 da masi yana khona ba treaty leidana mairoi singa tawraga akoi leigrabani fajana 51 gi kamatunga lakpa singado identify tawtho minasi aduga makoi basu yam inhuman oina heta kacha ka tawni haibana te malem yuina koi law leiri refugee law leiri refugee act leiri aduna makoi da phajana mafam chamchana koi khangtok minara kana makoi gi leifam sabam akoina kano akoi india ga adum yengadawni ko mena manipur yengadawni aduga tawbudadi makoi akoi gi citizen oisala akanda akoi gi population politics haindra mito miran sa akoi gi
kano sina hengkal akanda akoi da demographic kano tholak padana tan akoi na lengak longi rajniti gi ko politics ki lamda akoi gi hayeng ka even delimitation ga torpo ko ko mayam census ka lapad akai ba sawam la akana matam pumbagi oina awaba mayam akoi gi khana chaina ba tholak ka do mayam du yenga kanda makoi su makoi yauna hana leiba ariba khongjai gi kari gi miyam singdo laimina si sinina homin kamina rakpani tawdadi mapandagi missing mito mari mata khangna chana pusala kanda missing da yumpham oira kanda atop khunai kana majority bu oiro minority bu oiro namtharaga puni haiba wakhalon do hek lairi makai di shanti su leiroi aduga wakhalon su oiroi malem da oiki da banga da yamna ngalingai da tripura gi kari issues da ngasai gi kari gum khara oigi bai wani hojik lairi ba 21st century gi yamna informed society as the issue masi oiroi as khangmina ba lusing masingna kana matam oire habse thamge ko haga chirza ozamathang da mulak chage koi gi census tawdringai da NRC update tawna ba central leaders in taksil luna ba Delhi da chakhiba MLA mangana saba team na union minister NRC tawna na ba takshin kre habagi paw then marumdana mo manipur gi chakhiba CSO taramari team ga MHA ki advisor notice ka unakre masida taksil mi base koi gi chora koi gi CSO 14 kangai pa ki kangbuna koi gi mayuk nari ba hojik mayuk nari ba habatare illegal immigrant ki issue NRC amadi foreign aid ki matang da puthoktu na kumda khanakhiba amadi manipur da ngasi mak thokliba irang asi demographic imbalance thokala bani haiba wafam su pukhat ki habatare masida su khogi MHA gi maikai de su positive fiber response pirakpagaloina na numit nini humni asida center gi firema laukthok lakpa yana leiba khoi thajabasu lei haina paw municipal leza an khoi paw ani se khoi MLA Delhi da changi ba den khoi CSO club na punja lago za wafam se kamai na gati adum kanoni concern woi hai NRC se khoi gi hingba natraga siba manipur khunai gi hingminari ba furup kunthra ga ko mari recognize aduga up to 39 kan yellow furup ki oiba masak amaka khoi da yam sengna lei hariba asigi tunglam chat punna hingminabagi khoi hingwa masung sibagi kanoni wahangni khoi da Tripuri gi laina Tripuri na magi ningthau mayam pala kanda Tripura gi laibak sida Asia gi adum yamna kanoni mating leiba leiba omen laksaram ga su matam gi matam sana mitok ki oiba kanosi akhoina yenghodaba dagi asi singya tamya da Tripuri mayam ma maramdam da minai natraga mikha pol ga hingba se akoi ure yam toina akhoina Tripura abu Tripuri gi mayam se akhoina example lora kanda akoi gi kanosi da miyam se da message ma pira kanda akoi Tripuri singi marai bakta di tadana mukhona mina se haibu sine sangjen lai je ko alu tawa haure haibasi akhoi atum khangna akhoi gi section lawdoba ngahanga ki oiba lusingba singi oiro de lanthum leibagi bureaucrat officer gi oiro adagi maroina lamgumba kari gumba sinari revenue department gi officer jing clerk gi haurakanda akhoi sen masa khara lan masa khara yimpham moraga pata nungda na tega even reserve forest unreserved forest sai village da maram sadra pithu khuto mayam sing asigi behavior lam chat yam negligence hai batare in duty and responsibility lanai gi da khan khunai gi khan da bado maru da yumpham ora poduna ikhoi gi film du akoina sa khi da bane ba ko maram aduna haiba kana 14 CSO asna satli basi adum phai tawuda di manipur miyam da ina kanoni credit pijaningi maram di manipur da hauriba ZFD na ngasai gi lusingdana asi yam kanna sangjaliba miyam gi ho ngarang namini ga ban tawdana sanction khiba madugi impact tuna sarkar achauba impact ama piba sarkar gi sunan thupa yadaba amana akoina mamangda pankre lirin 2022 dagi haurakanda sarkar itself sinama gi assembly resolutions laurakanda ma gi NRC tawbina ba haibasi already central government da ma recommend kayarak tawgrabani 2024 bo akoi yauna tawgre haibagi akoi da record leire aduna NRC tawbiu haiduna state ki assembly da resolution lauraga kana center da taksin ki ba haibase manipur da mitop leire haibase sengna khangbadagi ni aduga mitop miran mi kana singa se aikoina yama nungai tribadi asai undocumented oiba potlama document da lising tarini pantaragi kara ngangjen na batuna amani 398 kilometers porous border ahoba asida last decades
kano sida aikoina aduki matik kano akoigi masing hengkal aga akoigi leijari ba kano lu ek na nga iba reserve unreserve akoigi protected forest mayam sing asida encroach toraga di khopsil lakanda village toraga kano saigi kano sip ki rai ki ek amakak aikoina muthat kraba susatna ba leidna ni pusip kano ko right ek to aduna breeding ground of kakoigi kano ni sip saiba tare sip masa pukpuje ai ning thau masa pukpuje masi yam ka hena ngasai ana kano to bak leidna masana pa ahum bu pu adi khungang ahum masana pa taret po khungang taret ki satnabi yam no orthodox taina gi wei ba kano mayam ma leidna ko phi setring ge yoi ba niti niyom da akhoi sidi de sasalakhiba madu akhoi loiba kano sine yeng houdaba madu de article 371 c da lady close trangwa tratrukasi masi gasi yengsil houdaba adum len revenue ek 1960 lady port aduga du kopna yengam tam sa sana emen ta houdaba aduga lady was irrespective of hill and valley ki communities mayam gi weba equal sharing equitable growth ka mayam singi kano se yeng houdaba mayam sing adugi kano ni phal ni ngase equina sari se aduna ari ba ipa ipu singi kano ni amna phasaba makoina state formation tawduna even early constitution system and then modern constitution system 1947 gi manipur se constitution ek same na kotana yamna angan ba before India became independent sai koi di 47 da koi kan lai ek lai jabasi ahan bani ko constitution lai jabaga se and the first prime minister ga se koi dum khalli ga hainari ni chief minister moina hairaga so anyway mayam sing adu yenga kanda madu gi matung da lak 19 kanoni 47 to 49 ning ta me then 49 da koi gi sanga ba matung da dominion India gi manung da la 50 constitution makha da la and then parsi gi then Indian territory gi la 72 da state road phangaga lakhe bagi kana process asida hariba ipai pugi wakhalon do punchai sai ra kanda ngasai gi magi lanai subida nga ta yengba khotpa kanglu phuruk ki ba lahiri ba mayam si yam kupna yenghauda ba mayam duna ko aduna bu ngasi aikoina mamangna laihiba aikoi gi lusing bani haiba amakha government gi record le ga sumiyam na sakna sonabadi yaudi dana yam tang na akoi gi marka lakhiba alimundin gi akoina adum saknai gi mkpo batagi adum khara successfully then tangkhulum dagi yangma so saija akoi khajik akoi gi leijari ba khara atai di kanoni sie da maming leijabai wani kanoni sakna sonar roidana aduna itihas ki century ba gari sigi kangkhong da pakpa ufun ni hari ni ko adum paithoki ni habani da aduna kanoni si mayam si yeng kan da maduga loinana accordingly thabak tawdaba tawgiba kharadi akhoi palli dina ko sigi kano mayam si akhoi yeng kan da aina khara sangtora isi kanoni even chatli basi sakadabani masi chatle haiduna 14 CSO na traga GFD na traga sam CSO amana madu credit na traga madugi oiba posida akhoi chatloi dabani habani sidi manipur miyang gi oiba kanoni issue ni manipur miyang gi dimani irrespective of akhoi gi kanoni communities gi kano yeng na pulap changjali ba poni anu sangadabani support tawgadabani tawbudadi akhoi na khongshep se hainaroi dabani kanna lamjin senmi naga ni punna yang na sensen minaga dabani si lingai marakta khongchep thak hairaga ama tu holamaga aina phiran paibagi wakhalon je sunglai leiroi dabani masi akhoi da naba laina amani akhoi khangi adu sumthuk pa haiba sisu matam laiba sumthuk taba yadabani aduna tawudadi miyam na last week ki manung da pi khiba achauba kanoma akhoi gi kano haiba tare message amakak government sida karigumba NRC sina kanogi census ki mamang na tawdragadi achauba kano mala ani haiba se madu gi saphuduna ngasai gi whole laiba state government adagi then CSO leaders and then central leaders mayam sing sida awareness ama pirakpani haiba si yang kanda manipur gi miyam da KDC PC adugi mahu silaga CSO representative sing khara satlaga madugi message piba satpani na lausi aduga tawudadi kanani credit goes to the people ni aduga even credit goes to
all kano koi CSOs maming pangera palwera miang gida magta apun magi masak ta ngaudra leijeri ba aduga kaman to anwa role lori ba ni puri CSO mayang gi credit ni hai lawra kanda accordingly maduga sunana madu ada mafam sala thamgada bani amna luri badi kamaina halakke hai baduni ko koi gi kano ni government ki mi oiro CSO amabu oiro chatpaga halakpaga se kano akoina pam se halakpagi oiba pawdu maduna miyam da kari interest sab tawrge miyam da kari kano tawri ge haibaduni ana satpa du di araibani sidage na luri badi halakpada kari purakya haibaduni adu lanai gi oina purakpra khunai oina purakpra haiba kano duni akoida madugi damakta akoina kano ni prarthana tawri haiba tare miyam gi khunai gi damakta soidana ina si kano ni visit census se sungtong to holoi da bani hai base masida manipur ki phiam lepsi NRC to da bani maram di census na mito khantok pangam di aikoi khangi aduga NRC ni mito khantok pangam ni aduna census tokselaga di khantok pangam da baduna maram oiraga illegal immigrant mayam yauksan gra kanda population politics number game da yumpham moiba india gi democracy gi system ni na maduna hayeng da achauba magi solakadaba magi politician gi line da politics da solakadaba ngasai gi ma economy da solakadaba land resource da solakadaba mayam singado masi inevitable ni summaga lairu pot mayam ni maramaduna any cost ko NRC should precede ngasai gi census se masi miyam na hingba masung siba gi kanoni na khalla kanda lingjin manana akoi sanction minasi madu kharana credit lobo khopagi wafam leite haiba asi thamgi ko hoi se yam thakasari zamathang dam lakjage JFD ki convener Jitendra da police saman tharakre manipur da NRC hana update tawdana census pangtuk pa yaroi haidana hojik lamdam sigi miyamna changsiliba khongjang kaya kogi luching liba JFD ki convener da Imphal East Propat police station na saman tharakre haibagi pau makha hongli oza samatang se oza ke bo motor ti kamai hoi saman thabadu su lairiba india gi police ki systems da ko sai gi administration gi kano singsi da policing gi su kari gum khara tawde ya ponte maram di government ki nei ayaba yaudana adagi government ki kano ni ayaba permission yaudana madugi against the miyam gi iho amkhak pur kan da NRC gi movement ama changsala pa haiba sida government ki masa ama oiriba kasai gi police na kari gum action khara lokhatra ga di yada badugi kana saman tharakpani aina ina loge aduga ana police dum kana ni akoi masen ngata ni dana aware oiram gani ko ani government su aware oiram gani yamna akan ba kana tawba action eta leidana kano dandi tawrakani haina tawdu yada ba haiba tare yeng leidana noi di dum kain tawdra miyam hawraga gani kari gum khara su tawdu yade dana adoni na khantoke yamna kanna kano tawraga aduga even ta kano ni Jitendra masa su dum hairi dana ai siraga mayam kano tawni hairaga di ai dum kano tawbi ge sum hairami dana ko masi kano ni sarkar gi against natte haibani da sarkar na 2022 dagi lori ba assembly gi ware to thabak oina bangthuk na ba selu haibani NRC tawbiyo na center da thariba NRC tawbiyo na center da thaba haibasi manipur mito miransa ka hena lolaga undocumented ko koiba kano akoi gi influx sauna leire haise masi aikoina khangi ko maramaduna sita haudragadi census ana toksingragadi aduki matik madu census yumpham orakanda delimitation haidana district semba population se base orakanda kendra wai semakpa laktoini na madu de hongaka da hongba aki mayam sing aduna ngasai gi oifam thokpa natural growth yumpham oidaba ngasai gi political senior administrative and the governance ama lakadori duna tholakadaba chaos violence mayam sing ado madu akoi gi ana ubadagi tawribani maramaduna akoi gi police ki su tawdaba yadaba mathongni maramdi miyamgi adugumlaba yamna peace kanoni oiba dimal ama da numini humni mayadu aduki watik kano mai pak na miyamgi ihok changen gi baduda noi police to mina yenga laithoi haraga din waite na ko aduna kari mo gi to hum thok action duni adubu kano yam ka henba kano tawram ramdi madu manipur government na yazaki ba manipur government masamang se
थाखिबा अदु थबक ओइना पांथो हाइबगी मियांग संगिबे इहोनी या कनो नति लॉफुल नति को अदुना कॉन्स्टिट्यूशन फीवा मागी डेमोक्रेटिक राइट्स को राइट ऑफ सिटीजनशिप के मागी मयाम अमदा युमफम मोरगा मियांगी हिंबगी हक के युमफम मोइबा पोटनिना मखा ताना का हेन नुंगाइतबा मखलगी ओइबा साइगी रेस्पॉन्स फ्रॉम पुलिस अदु तौरकनी थाजदे को मरमदुना तौदबे यादब खना तौबनिना लौरकांदा अखोई निंगनगुमसी मियांगी बा कनोनी मणिपुर खुनाई फुर कुंट्रात्र निपानगी मसी लेजरीबा हिस्टोरिकली इवॉल्व ओइबा प्री एग्जिस्टेड हाइबा तारे बिफोर 1949 की ममांगदगी माग सस्टेन तौरगा माग एस्टैब्लिश तौरगा लाइबा पोरसे भारत की मनुंगदरी एस्टैब्लिश तौरकांदा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी अमखक अखोई कनोसे ngaga thamgadaw pot amani adigi marakida amuksu mito miransaagi potse lehalloidabani amasigi damakta kanoni JFD asaw thodang lawribani adaga miyam punna sangsin minaribani ana police ki su ngasai establishment ki part amoina tawdaba yadaba khara tawbani makha tabati miyam gi interest da lakane na khaligo Zalo shalak padang laksagi haji koi JFD ki kan haji hausu kan khalak paga koi JFD Justice for Fair Delimitation na mahima sing analaying amadi mayamadi ising piba si na chingba khara si natana state amadi central government ki makhada laiba loshang sing boycott tawkhibaga loinana ngarang asi sugoi Kakching district ki koi SDO SDC office Thobal DC complex laiba tongan officing solo chen ki bagi paus leiroza masida koi ki state government na yelo mi kanana ba chap chaba fire ma hek laukthok chuba forward di boycott asi handok loi happy ki wafam neuza loshela pose kamai than hojik yamna maru oibase atai mayam highway gi kari gi lairiba mayam sing akoi yamna concern woi adagi atopa state ta kari da kana miyam gi nom gi sang da ba yada ba essential commodities mayam gi lairiba pot ki maman ga yeng kana manipur da sky high laitana atu mati wang da lairiba loina ba akoi da concern woi marak asida amuk aina khwai gi concern oiriba mang da tari ba di bharat ki oiba government matung ina hantak September kanu sidagi kanu ata karetagi census hauraga tawdo pot adu tawban tawni haibagi people ga government ka ani gi marakta laiba tasan asigi resolution sini akoi da khwai concern wari base masigi hariba no NRC no census ko haiba muila ma sangsal ibase even language nipan suba sin changiba matamda no manipuri no hindi na akoina kanu tawgibani ko no manipuri no hindi manipuri bar nipan saba sidin chandrabadi no hindi yaroi haibagi sigi akanba yakanu issue du da yumpham oiba mahairoi singi miyang oiba issue du na nipan saba sidin da chalakana manipuri hoigi status language ki awang thak to koi maintain torga lakpani in the same way kanoni language mer paji khunai mutpani dana ko aduna sigumba mayam se yenga kanda no NRC no census saibase manipur gi furu kuntra tare nipan mapan gi khunda laita minariba saili sang sinda lai hogadaba mayam sing asigi ngasi kataki natna tungda lakadaba miron kaya gi hingba ingtang du laitaba saukhatpa mayam ju aduga mari leinai karigumba kanani kan NRC kan tauraba adi tarakadi sanglaba tunglam chat amagi arangba mangala ma khak lakadaru miron kaya da koina piba ngam me haibase khangadabani aduga tawbungam draba manipur khunai na tripuri gi matawumna kana yellow fruit mayam sina mito miran sa mayam gi makhong ko laga hingba ko mito ki makha de hingbugi yamna waba punsiro namada ngasi pokliba tang na pokna riba isai su sing mayam se kana thamamani haibase yengsi khangmin dagadabani maram aduna akoi yam democratic oiba miyam gi khongjang ama sangsal laga sangiba violent oiba yadi law gi oiba kanu myam thuai ba yadi tawdibdi akoi right to speech ko lairiba constitution bi ba hak chi yang kana miyam gi apamba adusu miyam khatane heda pama sarkar na yada ba nataba sarkar masana su khanga kanda maduga sab manaba miyam na pami dagi ma tawna ba gidamakta natro khoi gi kanu gi population state population commission ga semiba ama semiba mayam adagi
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ NRC ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒ ꯆꯦ ꯊꯥꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯃꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔꯕꯨ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯆꯠꯇ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ 1975ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ 6-7 ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁꯅꯒ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅ NRC ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯄ꯭रीम ꯀꯣꯔꯠ ꯌꯧꯗꯨꯅ ꯁꯨꯄ꯭रीम ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯚꯁ ꯃꯈꯥꯗ NRC ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯪꯈꯣꯃꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯁꯥꯃꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯠꯂꯒ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯍꯧꯗꯨꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯀꯣꯔꯗꯦꯠ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 50,000 ꯊꯕꯛ ꯀꯥꯗꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯏꯁꯨꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯦꯜ ꯇꯨ ꯗꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯔꯥꯟꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯋꯥꯌꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯞ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 50,000ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯅꯦꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯤꯗꯅ NRC ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯕ ꯂꯣꯖꯤꯛꯅꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯂꯩꯍꯟꯒꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯣꯝꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯕꯪ ꯂꯥꯎꯅ ꯐꯨꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ NRC ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯐꯧꯃꯥꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯋꯥꯏꯀꯨꯞ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯦꯜꯂꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯨꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯑꯇꯩ ꯄꯪꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯄꯛꯀꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯤꯁꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯤꯁ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ North Window ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯥꯟꯂꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯊꯨꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯨꯕꯥꯏꯒꯤ ꯋꯦꯌꯔꯍꯥꯎꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯩꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 12ꯗꯒꯤꯅ 38 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di 50,000 haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary 50,000 dagi haujagani ahum subada Behran Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana
ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 165 cm की चांगदा वांगबा ओइबिगदबनी थबक असी तौबा मियोइसिंगना पीरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन अदुगा ड्यूटी मीलसु पिजगनी हाइरिबा थबक असी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रा तरेतगी हौजगनी पमरोल गिदमक्ता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसिन बिरउ